Opa, dobro jutro gospodine Šojić, primećujem opet se odmarate po trgu u Edvardopolisu. Jeste li vidjeli Perin najnoviji video? To je bilo interesantno. Naravno mi smo instalirali njegov screensaver. Možete sami pretpostaviti šta se sljedeće dogodilo. Nemojte ovo pokušavati kod kuće. Ha 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 ha. Kako smešno, ali to se nije stvarno dogodilo. Sljedeći snimak prikazuje pravu reakciju kompjutera. Dobili smo isto i brojni kvantitet video snimaka od ljudi kojima se ista stvar dogodila. Sada ćete vidjeti neke od tih zabrinjujućih video zapisa. Ovo je posljednje upozorenje, izađite sa video prikaza ako ne želite da ih vidite.